Yes, ibihe byiza rwose kuri mwe mwese tubana hano kuri Ibako Media TV. Reka nizere ko muguwe neza, nizere ko muryohewe nibihe aho muherereye mu bice bitandukanye by'igihugu no hanze yacyo. Iyi ni impamba y'amakuru agezweho ku mutekano ku butaka bw'Urasirazuba bw'igihugu cya Kongo, amakuru agezweho mu karere muri Dipolomasi ndetse na Politike mpuzamahanga. Turebera hamwe uko ku kibuga cy'ibirwano byifashe, ikibazo cy'umutekano kigeze he, ese mu Urasirazuba bwa Kongo byifashe bite, mu karere byifashe bite, muri Afrika ndetse no hakurya y'inyanja ngari. Leta zunze ubumwe za Amerika zihise tayari zisohora itangazo nyuma yo gusinyana amasezerano n'u Rwanda. Turaje tubikomozeho, ese byafasha ibihugu byombi kongera kubana neza nyuma y'uko agatotsi kari kamaze iminsi kazamo bijyanye no kuba Amerika imaze iminsi ifatira u Rwanda ibihano, cyane cyane igisirikare cy'u Rwanda. Bivugwa ko rwose u Rwanda na Amerika hari yatangiye kugenda hazamo inzigo, umubano ukomeje kuzamba, ariko ibihugu byombi akakaranya bimaze gusinya amasezerano. Ni mu bijyanye n'iki turaje tubikomozeho, turebera hamwe amasezerano u Rwanda rwasinyanye na Amerika. Dutere ibuye rimwe twicinye ebyiri ku nkuru zijyanye n'amasezerano, tubabwire ko u Rwanda nanone rusinyanye amasezerano na Tanzania. Ese na amasezerano avuze iki, na amasezerano y'ibijyanye n'iki? Ni nyuma y'uruzinduko rwa Perezida Samia Suluhu Hassan wa Tanzania uri Kigali mu Rwanda, ariko kandi uruzinduko rwaje rukurikira urwo Perezida Kagame herutse kugirira hariya muri Tanzania. Turebera hamwe n'andi makuru agezweho. M23 mu Urasirazuba bwa Kongo ngo yiciwe umusirikare ukomeye cyane ufite ipeti rya koloneli. Ese aya makuru ni ukuri? FARDC na wazalendo barigamba kubabaza cyane AFC M23 ndetse na MRDP twirwaneho. Turaje tubigaruke muri aya makuru, tubive imuzi ni muzingo muri rusange. Kinshasa rwambikanye cyangwa se byadogereye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi bafashe izindi ngamba zikomeye. Turaje tubikomozeho. Hanyuma ariko kandi tukiri hariya muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, M23 yamaze gutahura abantu 149 bahuye n'ubwandu cyangwa se n'uwanduye Ebola hariya Igoma. Hanafashwe izindi ngamba, turaje tubirebere hamwe. Hanyuma ikindi tuza kuba tugarukaho muri aya makuru gatanu kuri gatanu, muza kunyemerera mbabwire ibyakozwe na FDLR yongeye kumena amaraso mu bice bya Bambo. Turabigarukaho muri aya makuru, tubive imuziri muzingo. Byifashe bite kwijwi aho bivugwa ko M23 yarekuye ibice? Turarebera hamwe byose muri rusange. Se byatewe n'iki? Uku kurekura ibice hano kwijwi bikaba bigendana n'amakuru y'umuyobozi wa M23 wagira uruzinduko hariya muri biriya bice. N'uruzinduko rwa rugamije iki? Bifite icyo bisobanuye. Birago ko amato yateruye cyangwa se yatwaye abasirikare ba M23 abakura kwijwi ngo yabagaruye mu bice bya Goma. Andi makuru akavuga ko yabagaruye mu bice bya Bukavu ngo no kwitegura urundi rugamba. Turashe tubikomozeyo muri amakuru, tubive imuzi ni muzingo. Muze kunyemerera turebere hamwe iby'imirwano muri Kalingi, Bidegu na Gacenke, byose biragarukwaho muri amakuru. Turebera hamwe ari kuvugwa muri teritwari ya Warikare. Ingabo za leta ya Kongo ngo zongeye gusubiza inyuma igitero cya M23 ahitwa Icanjikiro. Habaye imirwano ikaze, turayigarukaho. Turanyarukira muri Masisi, umujyi wa Katoyi. Uyu nawo uri mu cyicaro cy'umurenge wa ku cyicaro ni cyicaro cyangwa se Katoyi na gace k'ingenzi muri teritwari ya Masisi. Akango kamaze gufatwa n'igisirikare cya Kongo. Turebera hamwe uko byagenze. Ibitero bivugwa mitimingi muri Masisi najyo turarebera hamwe uko byaje kurangira. Turagaruka mu yandi makuru kuvugwa mu bice bya Ovira, tubibabwireho gatanu kuri gatanu. Hanyuma ubutumwa General de Brigade Bernard Byamungu Maheshe yageje kuba Nyekongo mu Urasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Turaje tubabwireho gatanu ko kandi nyuma yuko uyu Bernard Byamungu uri twahisi wa General Sultan Makenga amaze iminsi yahawe inshingano zo gukontrola division ya gatatu. Turaje turebera hamwe ubutumwa ari gutanga muri aya makuru gatanu kuri gatanu. Hanyuma ikindi tuza kuba tugarukaho muri aya makuru, turebera hamwe amakuru aturuka mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Ibintu byahindutse ubu noneho hatanzwe itegeko mbere yuko rwose ngo abantu bashakana hari icyo umusore asabwa kuba afite n'icyo umukobwa agomba kuba afite, ngo rwose ibintu bigomba gukurikiranwa neza ku buryo nta rugo ruzongera kubaho rukennye. Turaje tubikomozeho. Muri Kenya bandi bamaze kugwa mu myigaragambyo barazira iki? Turaje tubirebere hamwe. Tugaruke mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. General Muhozi ngo afite uruhushya rwo gufunga umuntu wese muri Uganda uretse Perezida. Bigenze bite? Hari amakuru ahishuwe cyangwa se yagiye hanze y'uburyo General Muhozi ajya kuza i Kigali ubwo yari muri gahunda yo kuzahura umubano n'u Rwanda.
Kampala ngo basigaye impungenge ari zose. Turatubwire ibishya kuri iyi nkuru 5 kuri 5. Muze kunyemerera twambuke turebera hamwe ari kuvugwa hakurya y'inyanja ngari. Ndabwira ko aka kanya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umusigiti wo muri Amerika wagabweho igitero hapfa 3. Byagenze bite? Trump yasubitse ibitero byari bitegerejwe cyangwa se bitegereje Iran. Bigenze bite? Byatewe n'iki? Hanyuma muri Israel Benjamin Netanyahu yashimangiye ko ageze kure yica abateguye igitero cyagabwe. Reka tubikomozo, ni igitero cyagabwe he? Reka tuyafi mu zini muzingo, izini mfunyamfunyi. Bwana Mose Rugabo turi kumwe, nge ndi Fagi Kayinamura. Iyi ni Ibakwe Media TV. Mbibutsa ko binoroshye cyane gukomeza kubana natwe hano kuri iyi chaîne cyangwa se uyu muyoboro, ni subscribe cyangwa sabone. Bwana Mose Rugabo meze ute? Meze neza cyane. Ndakomeye? Ndabona kabisa ndakomeye. Hari uburyo ugira gutyo ugahita uncangamo akantu gasa nkundi ikinyunguti. Akantu ndakagucangamo cyane ko mpari 5 kuri 5. Iyi jambo naryihariye. Nagira ngo tudatinze dutangiye n'aya makuru avuga ko u Rwanda rwasinye amasezerano y'ubufatanye bya nuclear ndetse n'igihugu cya Amerika. Deja Amerika nayo ishyize hanze itangazo. Reka turebera hamwe ibiri kubiyemo. Yego. Urabona ko igihugu cya Amerika n'u Rwanda basinyiye amasezerano y'imikoranire. Yes. Ariko ntago twari twiteze ko byashoboka kubera ko byari maze iminsi bigaragara ko Amerika ntago iri kubanira u Rwanda, iri gusa nk'itari ku ruhande rwayo. Nk'itari ku ruhande rw'u Rwanda kubera ko hamaze iminsi havugwa ibitero Amerika cyangwa se ibitero Amerika ishinja u Rwanda kugaba ku murasirazuba bwa Kongo, bigatuma hanafatwa ibihano bifatirwa igisirikare cy'u Rwanda RDF. Urabizi General Rukika Rusisi, General Mubaraka Muganga, yego, n'abandi batandukanye bagiye bafatirwa ibihano na RDF nyirizina. Ariko imikoranire hagati y'u Rwanda na Amerika iravuga iki, Bwana Mose? Yes, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Rwanda byakize umukono ku masezerano y'ubwumvikane agamije guteza imbere ubufatanye mu gukoresha ingufu za nuclear mu bikorwa bya gisivili mu rwego rwo guteza imbere ingufu ziziwe kandi zifite umutekano. Yego. Ngo ni ibikorwa bya gisivili ndetse no kuniza ingufu zabungabungwa ariko mu buryo bw'umutekano. Ibi bishatse kuvuga iki ngira ngo tutagiye muri byinshi mbere na mbere. Mbere na mbere reka tubanze turebe aya masezerano yashyizweho umukono kuri wa 2 tariki 19 Gicurasi hagati ya Rene Sonderman n'umuyobozi wungirije. Uyu ni umuyobozi ushinzwe ibijyanye no kugenzura intwaro ndetse no gukumira ibikwirakwizwa ry'intwaro za nuclear muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika, ndetse na Dr. Yusta Kayitesi ku ruhande rw'u Rwanda, n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'ubutwererane. Ubwo kuva kuri wa 2 hari habaye inama mpuzamahanga yiga ku ikoreshwa ry'ingufu za nuclear. Wamenye ko perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan nawe arahari n'abandi bayobozi. Ari Kigali rwose. Hari n'abandi bayobozi batandukanye bamaze iminsi basesekaye Kigali. Hanyuma hari aya masezerano ntabwo u Rwanda rwasinya na Amerika gusa. Rwanda yasinye n'igihugu cya Tanzania. Byumvikane ko na amasezerano y'ibihugu byombi byagiranye bishoboka ko yafasha. Urumva hashyizwe hanze itangazo. Amerika yashyize hanze itangazo binyuze muri ambasaderi wayo mu Rwanda, avuga ko ishyirwaho umukono kuri aya masezerano ari intambwe ikomeye kandi iganisha ku gushimangira ubufatanye mu bijyanye no ingufu za nuclear zikoreshwa mu bikorwa bya gisivile no kwagura amahirwe y'ubufatanye mu gushyigikira iterambere ry'ingufu zizewe kandi zifite umutekano. Hari ingufu zibaho ariko zihungabanya cyangwa se zitera ikikango. Nuclear urabizi ko Iran intambara irimo na Amerika ifitanye isano n'ikoreshwa rya nuclear. Yego. Rero aya masezerano y'ubufatanye mu bijyanye n'iyi nuclear sinzi uburyo ari bivuge ikorwa n'ikoreshwa rya nuclear. Yego. Ni ukugira ngo n'amasezerano aganisha ku kuba ibihugu ubundi si n'u Rwanda na Amerika gusa ahubwo ibihugu by'isi yose bikwiye kubaho nta kikango bifite. Yego. Urumva? Ndetse urebye n'intego y'iyi nama wabonaga ko ari ukurwanya ikoreshwa n'ikwirakwizwa cyangwa se kwiga ikoreshwa ryazo. Yego. Cyane ko Iran bivuga ko mbere yuko igabwa y'ibitero wari maze kugera ku kigero cya 80% iyitunganya. Ngere ngo nuclear buryo ikoramo iyo
uyitunganyije ukageza ku kigero c'100% ufite ubushobozi bwo kuba wakora icyo bita atomic bomb rero ku kigero cya 20 biravuga ko aribwo ari icyo kigero izagikoreshwamo mu gihugu cy'u Rwanda cyane ko ngo izagifashishwa mu buvuzi ndetse no mu bikorwa by'umuriro w'amashanyarazi. Urumva ko nuclear energies ni imbaraga ziba zihambaye cyane. Yego. Irenze icyo kigero cya 20 urumva yakora ibindi ariko twe tuyikoresha muri ibyo mu by'amashanyarazi niba nagihindutse. Ni muri urwo rwego rero muri uwo muhango sosiyete y'abanyamerika ni Holtec International ndetse n'ikigo cy'uburangi gishinzwe ingufu za atomic ni RAYEB basinye amasezerano agamije guteza imbere gahunda yo kuzana ndetse no gukoresha ikoranabuhanga rya SMR 300 mu Rwanda. Ni nako bimeze u Rwanda na Tanzania nanone byasinye ibijyanye n'ayo masezerano nyuma y'uko Perezida Samia nawe yari i Kigali mu Rwanda yari yitabiriye iyo nama mpuzamahanga ku ikoreshwa ry'ingufu za nucleaire mu iterambere rya Afurika. Ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali Perezida Samia wabonye ko yakirwa n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Yusta Kayitesi ari nawe wasinye amasezerano na ambasaderi wa Amerika. Hanyuma urabona ko ni intambwe nziza nanone. Perezida wa Tanzania yari yabanje gutangaza ko Perezida wa Repubulika Yunze Ubumwe ya Tanzania Presidency ya Tanzania niyo yari yabanje gutangaza ko Samia yerekeje i Kigali urumva. Hanyuma urabona ko n'uruzinduko rwagenze neza rwose rwasize habaye sinywa ry'amasezerano hagati y'ibihugu byombi. Yes, kuri iki gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri i Kigali muri Convention Center Perezida Kagame yagiranye inama na Perezida wa Tanzania Madame Samia Suluhu Hassan. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame anga Perezida wa Repubulika Yunze Ubumwe bwa Tanzania Mubarire i Kigali yitabiriye inama yo guhanga udushya mu bijyanye n'ikoreshwa ry'ingufu za nucleaire muri Afurika. Ubundi inama yitwa ngo ni NEISA cyangwa Nuclear Energy Innovation Summit for Africa. Yes. Abakuru b'ibihugu yabaye tariki 19 nibwo yatangiye ariko izaragera tariki 20 ni mwigomba kumera iminsi 3. Muri iyo minsi rero turakomeza turebe ese hari kuganirwa iki hagezwe kuki. Birumvikana ko ku munsi w'ejo nibwo iyi nama izasoza tuzanababwira uko izabirangiye. Byumvikane ko Tanzania n'u Rwanda ntago byabibi gusa bagomba kuganira ku mutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Hari umugambi wo gutera u Rwanda igihugu cy'u Burundi kivugwaho gufatanya n'ibihugu nka Congo, Tanzania, Afrika y'Epfo na Angola ndetse na FDLR nabugize P5. Birumvikana ko uyu mutekano mu karere Perezida Kagame na Samia Suluhu bagomba kubiganiraho nubwo ntacyo biravugwaho. Reka twerekeze mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo niyo bunyemerera twinyabyeyo turebe igisirikare cya Kongo kiri kwigamba kubabaza cyane M23. Yego. Bwana Mose Rugabo biravugwa neza ko ubwo n'igisirikare cya Kongo ariko kitatanze gihamya cyashyize hanze inkuru kivuga ko ari nk'ubutabazi ngo ku munsi w'ejo habayeho ibitero bikomeye byagabwe ku irindiro by'ihuriro rigizwe rya Mouvement du 23 Mars ni Alliance Fleuve Congo M23. Ariko cyo kivuga ko ngo na RDF nyine urabizi ko bashinja u Rwanda kuba narwo ruri kurwana. Babavuga na Red Tabara igihugu cy'u Burundi gishinja ko u Rwanda rutera inkunga cyangwa se rufasha nabyo byakuriye umuka mubi noneho ukanakura cyane hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Bakavuga n'umutwe watwirwaneho mu misozi ya Ovira, Fizi na Mwenga. Ahangaha nk'uko amakuru atandukanye avugwa n'abakorana rwa guverinoma Kinshasa bitangaza ngo habaye imirwano ikomeye cyane ndetse abakorana rwa coalition rwose baratangaza ko mu by'ukuri abakorana rwa coalition baratangaza ko ngo babashije no kwica ngo umukoroneri witwa ngo ni Joseph Mitabu watwirwaneho na M23 bo bavuga ko ngo yicamwe n'abari bamugaragiye. Ariko nagerageje gukubita icyumvirizo mbaza abari imbere indani nese koko mwaba mwakozwemo muri ubu buryo. Bivugwa ko cyangwa se bo batangaza ko nta musirikare wa M23 ufite peti rya Karere waguye muri iriya mirwano ko uko atari ukuri. Ariko kandi FARDC so kwigamba kwica Karere Mitabu
iranigamba ko yahanuye drone ya RDF. Byagenze bite? Yes, igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni FARDC kirigamba guhanura drone y'igisirikare yo ivuga ko ari cy'u Rwanda, ngo ni Rwanda Defense Force. Yari ngo mu kirere cya Kongo mu buryo butemewe. Mu itangazo FARDC yashyize ahagaragara, yavuze ko iyo drone yahanuriye mu gace ka Point Zero mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. FARDC yavuze ko icyo gikorwa gifatwa nk'ubushotoranyi bugaragara ndetse ko ari undi mugambi wo guhungabanya igihugu cya Kongo. Bagaragaje ifoto ya drone yashwanyaguritse bavuga ko ngo ni drone ngo y'u Rwanda, ngo yatambagiraga muri ibyo bice kandi polisi arabizi ko kigenzurwa na coalition, kandi amaze iminsi hagabwa ibitero by'indege. Coalition imaze iminsi hagaba ibitero, baravuga ko rero none ngo baje kubabaza cyane igisirikare cy'u Rwanda. Ubwo birumvikana ko ngo bababaje umwanzi nkuko babyivugiye. Yes, mu itangazo ryabo bagize bati drone y'igisirikare cy'u Rwanda yari yegereye ikirere cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yari yakivogereye, yahanuwe neza n'ingabo za FARDC Point Zero mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Urumva ko rero hari ukwigamba gufata ibice, ariko noneho hajemo n'akantu ka drone. Amakuru ntahamya ko ari ukuri, kuko ntabwo bigeze bagaragaza byakozwe bite. Iyo ndege n'ubuhe bwoko, ni sangahe, hari abayirashe bari, donc ntabwo hatangajwe amakuru y'ukuri kuri iyi nkuru. Yes, ibi ni mu gihe kandi AFCM 23 ishinzwe ubutegetsi bwa Kinshasa ko bukomeje ibikorwa bya gisirikare bishyira abaturage mu kaga mu bice birimo imirwano, ndetse mu ntara y'Iburasirazuba ndetse no mu Majyepfo. Yego, tunyarukire ijwi ahitwa kwijwi. M23 ahangaha ngo yaba yaretse cyangwa se yataye ibirindiro byinshi. Urumva? Ishaka kuba yataye ibirindiro byinshi hano kwijwi. Ijwi rikatwita territory, nayo ni territoire ya ijwi. Ikirwa. Ni ikirwa. Cyo muri Kivu y'Amajyepfo. Aha ngo niho abayobozi hari abayobozi cyangwa se ngo abarwanyi ba M23 bahagenzuraga, ngo baharekuye mu gitondo, ndetse ngo mu ijoro ryo kuwa mbere rishyira mu gitondo cyo kwa kabiri abarwanyi ba M23 ngo basohotse muri iki kirwa mu bwami bwa Ntabuka, agace ka Mugote. Urumva? Nkuko bitangazwa n'amasoko menshi ngo y'abaturage baho. Urumva? Ngo rwose abaturage bavuga ko abo barwanyi ba M23 ngo basize ngo banatwitse ngo bimwe mu bikoresho, nabo wacumbi ngo barisize batwitse ibikoresho bimwe na bimwe byaho ngaho bari bagize gute, bari bamaze iminsi bagenzura. Bigaragara ko coalition yatangiye gukora ikitwa propaganda. Nk'ubwo ngubwo harimo ngo ibirindiro bya hafi y'urusengero Sepak ngo abarwanyi ba M23 basohotsemo, urusengero rwa Sepak Muri. Ubwo rero ngo bahasohotse mu masaha y'ijoro, basiga banasenya amazu yaho ngaho cyangwa se ngo bayatwitse. Aha ngaho noneho kibaza byagenze bite. Bikavugwa ko abarwanyi ba M23 baturutse muri ako gace ngo berekeje ngo cyangwa se ngo buriye ubwato ngo berekeza mu bice bya Goma. Ngo hari n'abandi bishoboka ko basubiye inyuma berekeza mu bice bya Bukavu. Urumva? Nkibaza ntise byaturutse kuki. Urumva? Byaturutse kuki niki cyatumye M23 igirite ihitamo kuva muri icyo gice. Byagoranye cyane, ntago nagusobanurira impamvu aka kanya, ndetse n'inkuru y'ibyo bikorwa M23 ishinjwa kuba yasize ikoze, ntago abo kurana rwa coalition bigize bagaragaza ukuri kwa nyako. Niko sanga bigenza no kumurika itangazo na bihamya kenshi bari hariko kurekura uduce twa ijwi uko bajya babikora. Kurekura uduce nka ijwi byagorana cyane kubera ko iyi ijwi na gace k'ingenzi, na gace M23 yafashe mu mwaka washize. Urumva? Igafata yiyushya kuya, nkeka ko bitigeze binayorohera abatuyeyo. Buriya n'abantu bavuga cyane ururimi rw'Ikinyarwanda. Urumva? Ubundi ijwi abarwanyi ba M23 bayikaragijemo ikirenge tariki 13 Werurwe 2025 niba nibuka neza. Nyabuneka bwana Mose, operation zakozwe urazizi, urazizi nawe cyane. Ubundi ijwi ni ikirwa ibarizwa cyangwa se ni ikirwa kibarizwa muri Kivu y'Epfo. Buriya ijwi ifite uburebure bwa kilometero 70 ndetse n'ubuso bwa kilometero kare 340.
ikaba iri mu ntera kilometero 70 uvuye Bukavu ndetse na kilometero 60 uvuye Goma. Kuva ku Ijwi ugera Goma niho hafi kurusha kuhava ugera Bukavu. Cyane ko kino kirwa ngirengo nacyo kinini Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite, ni kirwa nge narakibonye buriya. Muri mu Rwanda ushobora kukibona ariko ubona ko hano za Karongi ni imisozi minini cyane, ubona ko ari ahantu hagari pe, n'ahantu hanini, ubona ko ari igice gishobora kuba cyari cy'u Rwanda. Bigaragara ko abantu baho usanga n'igiswahili batakizi, bavuga ikinyarwanda, bavuga n'igishi cyane hariya. Baba bari kuririmba baza no guhahira mu Rwanda benshi. Abenshi bahahira mu Rwanda. Urumva ubwo rero abaho babivuze mu Kinyarwanda bavuga bati twabonye abarwanyi ba M23 basohoka. Reka tutega amaso turebe kuko iri tangazo ubona ko ritari official, ni amatangazo nk'ari ko tuguma ku updating abadukurikira tukababwira uko ibintu biba bimeze. Yego. Ijwi ubundi tuze ko baza abavandimwe bacu ntujye ujyayo se, tuze ko baza abavandimwe bacu bajya baza go banyarukire bavuye hano za Karongi, urumva berekeza mu bice bya Rujo, aha za Rugendo na za Ishungu. Tubabaze ibyari byo, tubaze aberekeza za Kabonde bimeze biti, ushobora kuba babonye ibitari byo. Aya makuru turi kugorwa no kwakira amakuru ubundi mu buryo bugize gute. Aha ngaha naho dushyire mu mbunda kubera ko M23 ntagira yatangaza ko yarekuye ibyo bice nyine, sibyo? Hanyuma mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo ni byinshi biri kuvugwa cyane, ni byinshi biri gutangazwa, ni na byinshi biri gukorwa, sibyo? Tukiri ku kibuga cy'imirwano mu kanya raje tubwire nawe ibijyanye n'uburyo M23 ngo yafashe ingamba zo kurwanya Ebola, ndetse ngo hari nabo yatangiye kugenda icakira, bagiye bahura n'abafite ubwandu. Uraje bitubwire. Ariko ubwo muri Kivu y'Amajyaruguru muri Axe za Masisi, inkuru turukayo iravuga ko ku munsi w'ejo abarwanyi ba M23 ngo barashinjwa gufashwa ngo n'u Rwanda, ngo bagabye igitero ku birindiro bya Wazalendo muri teritwari ya Masisi. Bavuga ko ari ugusubukura ngo imirwano mu nkengero cyangwa se mu kurenga ku gahenge kari kashyizweho. Amakuru ava Masisi nk'uko ikinyamakuru Actualité kibivuga, ngaravuga ko Wazalendo bashoboye gusubiza inyuma abarwanyi ba M23 n'abafatanyabikorwa babo ahitwa Mitimingi. Iyi Mitimingi yo deja Kwarisi iravuga ko ngo hafashwe na Wazalendo nyuma y'imirwano ikomeye yabaye masaha ya z'igitondo ku munsi w'ejo. Bivuga ko Wazalendo bari bamaze kugenzura neza icyo gice cy'ingenzi cya Mitimingi, ariko aya makuru aracyarayo ku rugamba kandi ngashobora guhinduka isaha n'isa kubera ko urugamba n'amagingo rurakomeje. Mu by'ukuri ngo impande zombi ziratangaza ibitandukanye cyangwa se ibihabanye bijyanye no kuba ziri kwesurana ku buryo bukomeye. Yego, reka dukomeze nene bakuru. Nuko umufaransa aravuga ngo ni situation à suivre. Nago birakemuka neza cyangwa se nago biratungana neza. Ariko mu bice bya Katoyi, nk'iyi Katoyi FARDC yirigamba kuyigarurira. Katoyi na agace ko muri Masisi, urumva? Ingabo za Kongo FARDC zirigamba kukigarurira, urumva? Zifatanyije na Wazalendo ndetse ngo zagafashe ku munsi wo kuwa mbere. Aya ni amakuru nayo abagona rwa koalisiyo bari kugira gute? Bari gutangaza. Yes, tukiri muri Kivu y'Amajyaruguru, hano hari amakuru ubona ko ari trend niko nabivuga. M23 yatahuye abantu bagera ku 189 bahuye n'uwanduye Ebola mu mujyi wa Goma. Urumva ko bikomeye cyane. Yes, ihuriro tubwire byose muri rusange, tubwire bigeze he, hamaze kwandura bangahe, ingamba ziri gufatwa urabizi ko umupaka yafunzwe. Igoma ni hano hirya. Ihuriro AFCM23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko ryamaze gutahura abantu bagera ku 189 bahuye n'uwanduye icyorezo cya Ebola wagaragaye mu mujyi wa Goma ku itariki ya 17 iza Gicurasi nejo bundi. Umuyobozi wa laboratoire ya RDC ya INLB Prof Jean-Jacques Kayembe yasobanuye ko umurwayi wa Ebola wagaragaye igoma yahageze avuye mu mujyi wa Bunia mu ntara ya Ituri nyuma yaho umugabo we yishwe n'iki cyorezo ubwo yari yafashe nk'ubuhungiro. Yego. Umuvugizi kandi wa M23 ni Lawrence Kanyuka yatangaje ko uwagaragayeho Ebola ari guhabwa ubuvuzi bwihariye igoma kandi ko hafashwe ingamba zikomeye zo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo zirimo gushakisha abahuye n'uwacyanduye cyangwa se n'uwanduye ufite icyo cyorezo. Bari gutangira gushakisha abahuye nawe ngo bakurikiranwe kandi
buri wese uko wagiye ahura n'uyu nguyu wafashwe ngira ngo aturutse muri Bunia so urumva ko rero nakazi katoroshye abagera ku 189 bamaze kuba batahurwa n'icyorezo kimaze gukwirakwira no mu karere cyamaze kugera mu gihugu cya Uganda nabuze mbona muri Uganda bafashe ingamba zikomeye ubu ntago gusuhuzanya byemewe kuko ejo hagaragaye wanduye icyo cyorezo ariko bigaragara ko nawe yaraturutse muri Republika Demokarasi ya Kongo ubwo nabo ushobora kujya kumva kuva bafunze imipaka hanyuma tugarutse muri teritwari ya Warikare kuri tele ingabo za leta ya Kongo zahanganye na M23 ahitwa Canjikiro haba imirwano ikaze yasize Alliance Fleuve Kongo n'ingabo za Kongo zesuranye baricirana urumva ndetse kuva ku wa mbere bararwanye bagera mu masaha y'umugoroba ku wa mbere bararwanye bahereye mu gitondo burira ku wa mbere bakirwana buracya ku wa kabiri barasana aha Canjikiro barwana kabisa n'aka kanya situation iracyari à suivre na ubu nabaye umufaransa nanjye biracyakomeye cyane baracyesurana ntabwo menya ngo Canjikiro iri kugenzurwa nanda aka kanya amakuru aturuka mu nzego z'umutekano aremeza ko imirwano iri guca igikuba mu baturage akavuga ko inyeshyamba za M23 ngo zabashije gusubiriza inyuma zerekeza ahitwa ngo ni Ihura aho zari zisanzwe zifite ibirindiro kugeza ubu rero ntago biramenyekana niba coalition iri kugenzura Canjikiro cyangwa se M23 niba yahaze birakomeye cyane hanyuma ikindi twagarukaho ariko mu bice bya Uvira biragaragara ko umutarama bataraba tayari ariko Uvira naho hari amakuru akomeye cyane guturukayo Uvira asanga M23 itunguranye nanone se buriya ari M23 yatungurana nyabuneka urabona ko yakisuzura mugi twerekeze Kinshasa impamvu navuze aya makuru ya Uvira urabona ko nta garanso abandura ngo ni ibiki kandi ntago ndi tayari kuvuga ibi bitari bitarakonfirima ibyo tudahagazeho yes reka twerekeze Kinshasa tubabwire ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'ihuriro abatavuga rumwe n'ubutegetsi bashinze ihuriro rirwanya ivuru yego Kinshasa bati abatavuga rumwe n'ubutegetsi bashinze ihuriro rirwanya ivugururwa ry'itegeko nshinga yego yes abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Republika Demokarasi ya Kongo bashinze ihuriro ryitwa C64 rifite intego yo kurwanya umugambi wa Perezida Tshisekedi wo kuvugura ndetse no guhindura itegeko nshinga yego iri huriro rigizwe n'abanyapolitiki bakomeye muri iki gihugu barimo Martin Fayulu washinze ishyaka ACD barimo Moise Katumbi washinze ishyaka Ensemble pour la République yego harimo Jean-Marc Kabunda wa Arch Deli Sesanga wa Envol ndetse na Matata Ponyo wa LGD hanyuma byagaragaye ko iyi C64 yashinzwe ku munsi w'ejo mu muhango wabereye mu mujyi wa Kinshasa nyuma yaho Perezida Tshisekedi wa Kongo atangaje ko itegeko nshinga riri gusuzumwa kugira ngo harebwe niba ryavugururwa urabizi ko arashaka manda ya gatatu urabyibuka ejo ndari mu kiganiro n'abanyamakuru cyabereye Kinshasa ku ya gatandatu Gicurasi yavuze ko adafite gahunda yo kurenza manda ebyiri yemererwa n'itegeko nshinga ariko ko rwose abaturage nibabimusaba cyangwa se nibabimuha bakamuha ni manda ya gatatu ngo ntabwo azazuyaza ubwo rero abatavuga rumwe na Tshisekedi bamuhagurukiye bashinze ihuriro rigomba kuba kumurwanya nk'uko biri kuvugwa aka kanya iri huriro ngira ngo turi ku mojo gato ihuriro ririmo Moise Katumbi na Martin Fayulu bwabyo biraza guha imbaraga batavuga rumwe nyuma y'igihe bivugwa ko baba baracitse intege mu kijyanye no kuba bahangana n'uyu mu president uriho kwishyira hamwe birashoboka urabizi ko nibyo Kabila ejo yari yagerageje ajya gushinga ihuriro Suvara RDC ryari ihuriro rigomba guhuriramo abatavuga rumwe n'ubutegetsi kandi bafite imbaraga nubwo hari abatarigeze bitabira ariko biragaragara ko Tshisekedi abatumva iyi gahunda cyangwa se uyu mushinga we nibo benshi kandi amaboko yishyize hamwe afite imbaraga nk'izo kumurwanya byashoboka
yes ubwo batangizaga iri huriro rya C64 bashimangiye ko nta muntu ugomba guhindura itegeko nshinga cyane cyane ingingo yaryo ya 64 ivuga ko umunyekongo atagomba kurenza manda ebyiri kandi ko biteguye kwifatanya mu kurwanya uzagerageza kuba yahindura iryo tegeko. Yego ikinshasa kandi nkuko biri gutangazwa Constantin Mutamba yobaye minisitiri w'ubutabera wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva muri 2024 kugeza 2025 yihanangirije urukiko rw'ubujurire rwa Kinshasa rwamuhamagaje kugira ngo atange ubuhamya kwinyerezwa ry'umutungo tariki ebyiri nzeri 2025 urukiko rusesa imanza rwa Kongo rwahamije Mutamba cyaha cyo kunyereza miliyoni 19 z'amadolari rumutegeka ko yasubiza mu kigega cya leta no kumara imyaka 3 akora imirimo ifitiye igihugu akamaro. Mutamba rero agikatirwa yoherejwe cyangwa se yohererejwe abashinzwe umutekano kugira ngo bamute muri yombi, ariko we akomeza kuvuga ko arengana asobanura ko yagambaniwe n'abakomeye kubera ko yabangamiraga inyungu zabo n'ubu baracyafunze. Rero ubwo rero minisiteri y'ubutabera muri Kongo yafunguye dosiye igamije kumenya irengero ry'amafaranga menshi y'indishyi Uganda yahaye iki gihugu ikomoka ku byaha ingabo zayo zakoreye muri Kisangani mu myaka 20 ishize. Indishyi yahawe yoherejwe mu kigega cyateganyirijwe gufasha abagizweho ingaruka n'ibyaha by'ingabo za Uganda muri Kisangani kizi nka Frivao. Abayobozi bacyo nabo mu nzindi nzego zigifite mu nshingano bajyanywe mu rukiko. Ubwo rero mu rubanza rwa dosiye ya Frivao rwabereye mu rukiko rw'ubujurire ku munsi w'ejo 19 hagaragajwe imbogamizi zabaye mu gutumiza Mutamba aho umusirikare watumwe kumuha inyandiko mu by'ukuri imuhamagaza yihanangirijwe bikomeye nkuko urukiko rwabimenyesheje. Mutamba yabwiye umusirikare ko yarwanyije umuyobozi w'ihuriro AFC M23 rwanya ubutegetsi bwa Kinshasa Colonel Nanga Joseph Kabila yoboye iki gihugu n'abandi, ariko ko byarangiye ari ufunzwe. Hanyuma inyandiko yakozwe ku magambo ya Mutamba igira iti Colonel utangiye kunkurikirana no kubwiherero. Ati Colonel utangiye kunkurikirana no kubwiherero. Narwanyije Colonel Nanga ngwanya Joseph Kabila n'abaminisitiri muri iki gihugu inzamabanga menshi. Uwo ni Constantin Mutamba. Ese wibagiwe ibyo twavuganye? Ntuzagaruke hano. Urumva yego na nikagatera nzamba. Ariko uyu mugabo nge ndamwibuka buriya ndamwibuka mbere gato y'amatora ubwo yigeze kujya hara muri gereza igoma aravuga ati muze tujye kurwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ati njyewe bwanjye nzifatira Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda mwifungire. Urabyibuka ngo mitarafatwa tujye gusura imfungo. Constantin Mutamba yanyereje rero amafaranga y'indishyi Kongo yari yarishe Uganda, yarishywe na Uganda kubera ibyaha ingabo za Uganda zakoreye Kisangani. Ayo mafaranga rero aracyari mu manza n'ubu ngubu. Urumva ko bitoroshye na gato. Hanyuma reka tunyarukire mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda turebera hamwe amakuru ari guturukayo. Ubu muhozi ngo yemerewe gufata ingamba akaba yihanukiriye buri muntu wese uretse ababyeyi be. Urumva urwego ariho duhereye mu gihugu cy'u Burundi. Mbere yuko iyo nkuru tuyinjiramo ubwo batayari yinjiramo fresh, reka mbere mu gihugu cy'u Burundi mbabwire ko aka kanya umuyobozi wa komine Muyinga mu ntara ya Buhumuza iri mu burasirazuba bw'u Burundi yitwa Misago Ahmed. Uyu yatanze itegeko ribuza abasore badafite inzu n'imirima gushaka abagore. Yego nitangazo ryashyizweho umukono ku itariki 18 rivuga ko yafashe iki cyemezo kugira ngo abarundi bakore bivuye inyuma. Uburundi buzaba igihugu cyifashije mu mwaka 2040. Urumva niyo ntego bihaye ngo kari giteye imbere mu mwaka wa 2060. Uyu buyobozi yamenyesheje abasore n'inkumi ko mu by'ukuri batemerewe gushakana binyuranyije n'amategeko kandi ko abazarenga kuri iri tegeko bazahanwa. Ku basore rero
bashaka kubaka ingo. Misago yamenyesheje ko rwose ababyemerewe ari abafite inzu zubatse neza uko zaba zingana kose, zaba zisakajwe amabati cyangwa se amategura, kandi ko ngo zigomba kuba zirimo matera zo kuraraho. Hanyuma Misago yanamenyesheje abagore abasore murambarira ko ntawemerewe gushaka umugore adafite umurima urimo byibura ibiti 10 bya avoka n'ijana by'ikawa ndetse n'ibindi bihingwa. Asobanura ko abadakora ubuhinzi basabwa kwerekana umutungo uva mu byo bakora nk'ikimenyetso cy'uko bazashobora kubaho mu rugo rushya. Nubwo udafite umurima ufite voka zirenga 10 rwose ufite ikibazo gikomeye mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'ibiti by'ikawa ntago zigera usezeranwa rwose ubyibagirwe. ngo Burundi burashaka mu myaka 2040 nta murundi uzaba yicwa n'inzara, nta muntu uzaba akicwa n'inzara nk'uko uno mu agifite ikibazo cy'ubuzima n'ubukene. Hanyuma twerekeze mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Hano umuyobozi rwose w'igisirikare cya Uganda General Muhoozi Kainerugaba rwose ubona ko hari icyo yatangaje. Sino kuvuga wenda ngo hari icyo yatangaje, ahubwo biragaragara ko mu by'ukuri afite inshingano zikomeye cyane. Yitwa Muhoozi ujya umwibuka ku kinyaboneka. Muhoozi ngiye kintu muzo nuko kuri njye ni nk'umukomediye ku ruhande rumwe, ariko ikindi ngiye mubona nk'umuntu uzi ubwenge. Abenshi bavuga ko ibyo akora bagira ngo arebe ikivamo cyangwa se atera ibuye mu gihuru arebe ni iki kivumbuka, aho usanga benshi bavuga bati yandika ibintu mu buryo butarimo imvugo ya politiki. Yego Muhoozi rero buriya ngo afite uruhushya rwo gufunga umuntu wese muri Uganda uretse ababyeyi be gusa. Mu butumwa yashyize ku rubuga nkoranyambaga rwa X kuri wa kabiri yavuze ko yahagurukiye ibikorwa byo kurwanya ruswa, kandi yakomeje avuga ko binyuze muri operasiyo yise iyo kurandura ruswa. Ubwo ni Maliza Ufisadi, ni Maliza Ufisadi. Yego, umuntu wese ashobora gutabwa muri yombi uretse Perezida Museveni n'umugore we. Ati Perezida yemeje ko binyuze muri iyi operasiyo umuntu wese muri Uganda yatabwa muri yombi uretse Perezida n'umugore we, undi wese muri iki gihugu yafungwa. Ati mfite ubushobozi bwo gufunga buri wese ku kijyanye na ruswa. Ibi bintu Muhoozi kuki yabivuze muri iyi mvugo? No kubibutsa ko ari igihangange. Nta kindi, katari umuntu wo kuvugirwamo, k'umuntu ukwiye kumuvugiramo ari papa umubyara, akaba n'umugaba w'ikirenga. Kuko Muhoozi ni umugaba w'ingabo, umukuru w'ingabo. Rero kwibutsa ko nta wundi muntu uri hasi y'amategeko ye uretse Perezida gusa, Museveni. Yongeye ati operasiyo Maliza Ufisadi ni ubwa mbere igitangira. Kugeza ubu hari imitungo y'abantu n'amafaranga twamaze gufata, byose bizasubizwa mu isanduku ya leta. Ati kandi vuba nzabagezaho raporo y'ibanze. Ati by'ukuri nzabagezaho raporo yibanze buri muyobozi muri guverinoma. Ati namugira inama rero, ati nagira buri inama buri muyobozi wese muri guverinoma gukorana neza n'inzego z'umutekano kugira ngo yirinde gutabwa muri yombi. Uyu mugabo mukuru w'ingabo za Uganda rero urumva ko aba yongeye kuri koroza. Wamenye ko Togo yakuriyeho visa abaturage bose bo muri Afurika. Umunyarwanda wajya muri Togo byoroshye. Ni ibihugu bigera kuri maze kuba bashobora kuba ari 6. Katuze turebe bimaze Afrika yose. Ntabwo Rwanda rurimo se cyane. Rwanda rurimo ngere ngo cyabaye igihugu cya 3 cyakuriho visa ibihugu byose bya Afrika. Ikintu kiza cyane ngere ngo mu Nigeria nuko. Ariko Nigeria yakuriyeho visa abanyarwanda. Nibyo nangiye kuvuga ku munsi w'ejo, niba atari ejo bundi bwo Nigeria yahaye iminsi 30 ya visa free kubinjira bavuye mu gihugu cy'u Rwanda. Niba ufite business ubuni tamara iminsi 30 wanyarukiraho rwose ukabasha kuba wagira icyo ukora. Ufite inshuti wazisura, ufite ubukwe wabutaha. Yego muri Tanzania, muri Nigeria ushatse wajya guhahayo.
ikigarukira ni ibintu bitagoye cyane. Hanyuma muri leta zunze ubumwe za Amerika, perezida wa Amerika Donald Trump yatangaje ko yasubitse ibitero ingabo za Amerika zagombaga kugaba kuri Irani nyuma yo kubisabwa n'ibihugu binyuranye byo mu karere. Amerika yagombaga kugaba ibitero kuri Irani ku ya 19 Gicurasi 2026. Trump avuga ko rero ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati byamubwiye ko hari ibiganiro bikomeye birimo kubaho bishobora kuzasiga Irani yemeye guhara ibyo gutunga intwaro za nucleaire. Ubutumwa Trump yashyize kuri Truth Social bavuga ko ari ubusabe yahawe na Arabia Saudite, Katari ndetse na leta zunze ubumwe z'Abarabu. Yashimangiye ko yabwiwe ko hateguwe amasezerano Amerika izemera kandi azaba arimo ko Irani itagomba gutunga intwaro z'ubumara. Gusa ashimangiye ko mu gihe bitagenda gutyo ingabo za Amerika ziteguye urugamba no kugaba igitero gikomeye kuri Irani nta kintu yigeze ivuga ku byo Trump yatangaje. Ni intambara Amerika rero na Irani yatangiye ku 28 Gashyantare 2026 yangiza byinshi, igira ingaruka mu by'ukuri zikomeye ku bukungu bw'isi kuko yafunze inzira ya Hormuz inyuzwamo ibicuruzwa by'ibikomoka kuri petrol byifashishwa hirya no hino ku isi birumvikana. Ubwo ariko mu by'ukuri imbere gato y'iyo nkuru reka mubwire ko mu gihugu cya Kenya abantu 4 bapfuye bamaze iminsi bakora imyigaragambyo yakozwe n'urubyiruko kuva ku itariki 18 Gicurasi. Ni imyigaragambyo yabaye ku muhanda munini wa Thika uhuza umurwa mukuru Nairobi n'agace kahariwe inganda ka Thika. Urubyiruko rwari ruri mu myigaragambyo rwamaganiza mu karikabije ry'ibiciro by'ibikomoka kuri petrol. Kenya NTV Kenya yanditse ko impanuka yabereye Ikimbo muri Riyuru ni ku muhanda munini wa Thika. Imyigaragambyo yaranzwe n'ibikorwa by'urugomo birimo kwangiza ibikorwa remezo, inyubako ndetse n'ibimodoka n'imodoka z'abantu ku giti cyabo no guhangana n'abapolisi. Hanyuma hakurya y'Inyanja nk'uko twari turiyo, reka mbabwire ko minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yatangaje ko igisirikare cya Israel kiri hafi kurangiza imwe mu ntego nyamukuru kihaye mu ntambara yo muri Gaza yo kwica abantu bose bagize uruhare mu gutegura ibitero umutwe wa Hamas wagabye kuri iki gihugu ku itariki ya 7 Ukwakira 2023 kigahitana barenga 1000. Icyo gitero nicyo cyabaye intandaro y'intambara Israel yatangije muri Gaza mu rwego rwo kwihorera ndetse igaragaza ko intego ari ukurimbura burundu umutwe wa Hamas. Minisitiri w'intebe Netanyahu yatangaje ibyo ku itariki 17 Gicurasi nyuma y'uko igisirikare cya Israel gitangaje ko kishe Ezadin al-Haddad wari umwe mu bayobozi bakuru b'umutwe wa Hamas wari ushinzwe ibikorwa bya gisirikare bikorerwa muri Gaza. Yahitanywe n'igitero cy'indege cyagabwe muri Gaza ku ya 5 tariki 15 Gicurasi 2026. Ngushimire cyane. Tutarasoza nagira ngo mbibutse ngire ngo hari akantu kabara k'ingenzi dushobora kugarukaho. Hano hari ibihugu bigera kuri 6 aho kubijyamo igihugu cyose waturusemo cyo muri Afrika ari ubuntu kamite nk'ubuntu kuko nta byangombwa usabwa ikintu cyitwa visa kijya kiri koroza, ariko urabona ko uno mu gihugu bya Afrika umaze gufata urwego rwiza cyane, ubona ko ugenda uniyongera. ngira ngo ari uri kumoza ku kintu cyo kuba igihugu cya Togo uno munsi kiyongereye mu bindi bihugu birimo Urwanda, Seychelles mu mbabarire, igihugu cya Gambia ndetse na Ghana. Ibi ni ibihugu muri Afrika ushobora kujyamo udakeneye visa cyangwa se ikindi cyangombwa cyisumbuyeho. Yego. Yes, ngaye nguko rero reka mbashimire cyane kubana natwe muri amakuru 5 no kuri Iwako Media TV. Gushimire cyane Bwana Mose Rugabo. Wakoze cyane.